بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Pralalen kodini u pejgamberi alaihi salam omna kerela sine but lafi. Hem koga sine kerela lafi but hari lafi kerela ama but diso dolea si kavela. Pa je kondolendar tano je kratko hadisi koto Resul alaihi salam kavakeri kullu ummetin muafa illa al-mujahirin. Kullu ummeti muafa illa al-mujahirin. Sae manushenge taromiro umeti oprostimo kaovel osim okolenge soitane mujahiria. Soy odoa mujahiria. Odolaitane pralalenje kategorija manusha kola falinena pe, luvdinena pe, čalomi frdena pire haramencar, ke da ola javno pire gjunahija kerena, hemodova ko javnost sikavena. U pejgamberi alaihi salam nastavindoja kava hadisi objasninja menge koje od ola manusha su i ta neko hadisi muđahirija. Su se Resul sam sai umete se, celo mire umete se, sai manušenge, oprostime kao vel, osim okolenge su i ta ne muđahirija. Pa muđahiri tano pralalen manuškova rakjate kerela harami, pa o Allahi azza wa jalla dovali soro harami učari. A ov uštela sabale hemđala džiko filani odva piro harami motovi. Pa pašlilo agar so Allah azza wa jalla učargale soro gjunahi kova rakjate kergja a sabale već uštija hem pestar odja perda ili zastor kova o Allahi učargja ovi kalgja hem piro harami pralalen pučargja. A kad te mangate vakera je opomena sa amenge. Amen savore sijam junahčarija. Saravla ko hadisi. Ama majla četane okola palo so harami kerena pišmani perena. Hem više kodova na iranena. Kalja mangate vakera je opasno buti koja paluno vakti pojavim gjape. Uzalo od vas grešina, nažalost mora mare haramija ko javnost te sikava. Hemuk so sikava, pa na pobaro musibeti i tano su amen frdača alumio dolja haramija. Čeraja kibrio dolja, falinamen hem lufdinamen. Pa but puti kozom de singjovela ko muhabeti aket bešajem godi da amen save manušan gleder sijamle. Pa tega ni dika ki a stala koji pobaro a zgâni kao vel. Pa je ka uštelem kao akeri me ket si umle. Pogotovo te beršende. Ave me ket bešava sine me džina završinava je gajba mene uštava. Pa so valangjatu ki odova. Uzalo so kergjan sijan le barabar mansar haramđija. Šao Allah i tu ki odova prostingja. Pa učar, ma pučar. Ma ovo dolendar su tire haramija ka si kavem ka pereki kategorija kao Resul sram pomini ko hadisi saje manušenge taromiro umeti oprostime kao vel osim okola su i tane muđahirija. Koje odola? Manuša kola si kavena javno pire haramija. Manuša kola lufdinena pečalumi pire haramencar frdena. Pa pravalen o manuš ne bivala ni pesete dozvolini kori peste la džakeri, a jar su ka pučari, hem ka motovi, hem ka sikavi, pire haramija, hem gjunahija kola ov kerela. Hem pazinen, na završinja ka te, kada kerela pelafi taro la džakeriba, taro doate brukinene kas, isipa na pobari buti, a odojajitani, te pučarem, te motovem, te sikave, tuđa mahane, hem tuđa haramija. O Allahi azza wa jelle
che suratul An-Nur desenhato ayeti kawakeri hemokolaso mangena so volinena so kefi isilen taro mu'minya te shirinen la jutne khaberia wallahi lenge pretinela vakerindoi لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة أولنا جيكري دوك هفدو عذابي لكزنا باندا كي دنيا أهم كو آخرتي هذيكن كوبوري أوباس نو مانوش تكهلل بس كافديا كاليا أنا جالوس تكوا أفديوه ولو svakodnevnica ko amaro životo. Pravo hem čačutno mumini tano pralalen okova taro kastejo manuša sigurna emrahati taro duj buča. Taro lesorovas hem tari lesiri čibu. A isimo koja dujto kategorija koja nažalost u živini kada neka se haramija i mahane pučari ili eventualno neka stelađikeri. I si znači hemo doja kategorija manuša. Ama uzalo lende, a meni interesino kja je aver kategorija. Kategorija koja ko Allah azza wa jelle kao vele nagrada ki dunjajem ko ahira. So se niso se aver osim kaj averengere haramija olaka učaren. Pa kavakiro peygamberi aleyhisselam men setere muslimen seterehullah fi dunya wal akhira. Koji ka učari taro ek muslimani lesere mahane, lesere haramija, lesere günahija, no peygamberi aleyhisselam o Allahi azza wa jel ka učari lesere mahane, lesere günahija ko dunjaluko ahem ko ahireti pralalen. Odole se prala musliman pazi na men savore sar su akirjam ki početka haramđije sijam. Nekoj kerela pobaro harami, nekoj potikno. Pa ako sija nek lendar kola non stope Allah se grešinea he mangea odola tire greški u čardete oven na samo ki dunja nego em ko ahireti da. Pa trudin tu te ove o kolendar so ki dunja javerengere mahane ka učare ana olente pučare. A kava naznačini kaj kad ikeda e ke manuše su kerela harami kaj grešini te vas tahe molete dike ko harami. Naprotiv, ka upozorinele, ka opomeninele, baš sar so kergjao peygamberi aleyhisselam. A saro do peygamberi kergjao. Po peygamberi aleyhisselam kad bidikel sine manušen kaj harami a kerela ne bi o peygamberi iklol hem te kuel e manuše ko anav. Nego bi uklel ki hudba em biva keri soje manušen car pa kerena odoja buti. Soje manušen car pa kerena odoja gyunahi. A nikad so peygamberi aleyhisselam nikad ne bi ko anav te kuel ili odoleate nekas lađikeri. Pazineno Allah azza wa jelle svako je ke insane počastinjale trine bučenca. Angduni buti tani o Allah azza wa jelle počastinja insane agar su ole arakile. Duito buti o Allahi ole zaštitinile. Hem trito buti pralalen o Allahi ko tiro anav svetinipe. Tiro hako ikali. Hema kaj butita ni but opasno. Pluso pejgamber aleyhisselam upozorini amen. Hema keri ma keren gibeti e muslimane. Ma ikalen maroden lesere mahane. Se čači paso koasu karodel. Neka sere mahane ili o mahane taro muslimanja. Pa o Allahi karodel lesere mahane. Aka se o Allahi karodel o mahane lesere kalađikerile pa čakem kolo soro sobstveno ker. O Allahi te rodinja da je kesere mahane, Allahi nakaj kalađikerile ki dunja hem ko ahira, nego hem kole soro lično sobstveno ker pravane. Ne se mar dozvolin tiri čib te hanel taro tuđa haramija se ako doa kergan
neizbežno i tano kao Allahi tuke kao svetinipe, hem neizbežno kao Allahi tutka ponižini, hem kalajikeri sarki dunja agyahar hem ko ahira. Kate pralalen isijek buti koja svako ek manuš valente janella. Ako mangea toveta rošukar manusha insanja ko prvo than detut godi ko lafia peygambere se alaihi salam kai kawakeri inna Allaha yuhibbul haya'a was-satr. Ko pejgamber alaihi salam dui bucha pomini ko hadisi saveo Allahi volini mangela. Allah azza wa jalla mangela hem volini elaj hem uchariba mahane. Uchariba mahane. Pa ukwasu ka puchari ya verengere mahane neka janel kai pestar i kali sheya kula vikinena pelaj. Shunen shukari. Okova manush soka i kali tuja mahane neka janel kai pestar i kali sheya kula vikinena pelaj. Au manush wallahi bizilaj nishta navredinala. Mesar salam kawakeri koji ka učari tuđa mahane, koji ka učari ja verengere haramija, oftano sarek manuškova avela ki pustinja, hem arakije ka dživde čaja, dživdi ki puparumi, pa ovlela otare mi kalma. Pazino, pejgamber alaihi salam, a kad te mangela te sikavi, ko bori bari nagrada hem vrednost, te učare da je kesiri lađ. Pa uporedine od dolea sar te aveki pustinja, hem te dike dživde čaja parumiki puf, hem tula i kalea im spasinea. Mangel tu poredini o sevapi kobori te učare da je kesiri lađ. Abavdije vallahi musibeti naso amen na učaraja, amen pučara. Hem od ovako javno kera, paharja menge tiklova maškar ko komšiluko, te vakera tuđa mahane, nego i sjamen pobaru musibeti, ko life. Ko life. Hemu kodova, najnan samo tu ko harami, najnan samo tu ki greška, soja verengere mahane si kavea, ko javnost, nego isto agjahartane ki greška em ko gjunahi, okola so dova podržinena, okolo komentatorija, so video ulavena, hem so tele komentare ashkurena, bravo, agyar valani, vallahi la çeker ganlese. Wallahi, isto gjunahi sile, sartu ko ako live dingyan, hem neka sirilađ ko javno si kavea. Kajtan je kopasno buti. Nesoro sa salam, si kavi amen, hem othovi amen, hem upozorini amenge, ko bori opasno akija buti. Ko prvo tan lađavojtano, o manušte si kavi piro harami, a panda pobari butitani, te si kaveja verengere mahane prala muslima. Nese mangea to eklaču insani. Manglo ko Allahi trudin tut od vas očerea neka čul maškar tutemo Allahi. Ne mora ko javno te si kave. Se šajo Allahi od ova tiro harami učarja hem kosla. Ama mal tu od vas o harami ka pučari hem ka ove sebepi te pereki kategorija kao pejgambera islam akeri so. Saje manušenge taromiro umeti oprostimo ka ovel, osim manušenge kulajtane so mujahirija. Koje odola manuša kola pire haramija ko javnost si kavela. Molina Allah azza wa jalla te oprostina mare haramija kola kera javno ili tajno, svesno ili nesvesno. Allah te mukel po rahmeti bereketi mangi pasloga emrazija. Allah te doktorim sako je hajri, ovim sa steko tumaro sabari. Wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.